Legislature naiko. Ipagawa na lodi pa Kairong
Menulianti Tony Kokosemet Kaishak Uchungatao Lukayang Wayne Pohnpei dan Sapwekeikat Uyakupur Toror Wat Uyakupur Toror Kaishak Walu Rahnwet Ngilen July Walu Pahrek Triasak Riau Rahnwet Yairan Kayuan Uyakupur Toror Wat Thailand kakan kadla motail aipan patrowan yang sergeant and kalwata to Wan Paron Henry Puan William Taidio uya sakaratan Pwuhng pangkupuran kauno Engilen. Wasai nanap wagatin lolo o senator ko o trial korusyo trial kasta dan sakaratan lolo o iban patroan kapagap ng sansan sabulimat at tunwal kaping pangkupular samat o at court so pitin manaman Pwede kau paipen neuro singak, mepeni katin kuprotar, singkap cungulan ki sabelman ki kelo. Ayat Rahnwet, mepeni katin kosanetian. Kit peni mula malam, mepeni katin kayeti. Singkap kaki tuan kosantigan, mepeni katin kuprotar. Naban kawait sa bulmararamas, yeyas o onopek, en patrowain hintuan kuproman. Sangkan koros masaban patrowan kati, ayoy kubrar maban poitan. Sa bayrar ka maban paratan, pwegyat chunal sagoyag o luwat. Ayoy kubrome maban kapayatan. Sangkan koros sa punik ni maral, samat o at court. Nilanglang kabayan komeng at kaon o ason kamo Jesus Christ magatin yeyas. Amen. Kalangan, ragati. Kalangan Wan Paron Henry, roll bantuan sa Chief Clerk o roll call. Senator Senabran. Right. Senator KAPWARESOU Jr. Senator Souwi. Senator Ricky Carr. Senator Pahrek Samuel. Senator Enginkehlap. Senator Ngilen Edmund. Senator Stevie K. Edwin. Senator Pein Pwuhng. Amen. Senator Jack S. Harris. Senator Francisco L. Nuanes. Amen. Senator Helena K. Johnson. Senator Stevenson A. Joseph. Nay. Senator Sandalina Lata. Amen. Senator Michael Mike Loyola. Yes, my. Senator Kasimba C. Ludwig. Amen. Senator Magari Miguel. Senator Aaron Nesmovic. Senator Sheldon G. Merck. Yes, my. Senator Melvin A. Pahrek. Senator Nikolai Sima. Amen. Senator Jason A. Welcher. Yes, my. Mr. Speaker. Call, Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk, pwede sansan magtayin sa banbandid at tumalang quorum, mag-pray at kakulian tayo tiyo sa matay sa karapaan kapong. Kay Kuliya kapong labat, tangkulan.
Pamilya, kayo puli, ang kupuang malungwaw ilay ng Pohnpei, wawang ki, nakalap kay Tikan Koros, Malaysia, Servicio, wawang ki, nalalang kasampalkan kaliyang tiyak ng Ocho Government, pasaksit, dahil wawang ki kabinaan Pohnpei, karyawan kabinaan, siyang kubing nagalap, yung emisyong kubungkan. Kasaksit ay dinalawang floor leader, Honorable Senator Koros, kubilmen wawang o kasampalki, nalang kasampalkan, Malaysia, Servicio, so maskan ng Pohnpei. Dahil wasal sa Pwes, Rahnwet, o nakalap Koros mayang patiyang child ng Pohnpei. Paun Kulen Pohnpei Koros Pwuhng po Pohnpei kapitikan kan Pohnpei ulan way laut kan sampa rakat ubatong ulia bamail kandan uya kubur toror kay sa kwalu kan Rahnwet o iban po na si floor leader dalang kakrod lang mo tayo. Kalawaran kamu may Mr. Speaker kan kuburo ba itual siguro wawan kakpatsang sabul mamu mutual me lapo yang nilang proto wasan nila malang mohon kamu speaker mohon ki vice speaker mohon tunalel honorable senator kan Koros ibil cikolan ku wawo irailakan me yang patsang child nan kalari me sing Rahnwet patsang ran maun kapung on Koros men Pohnpei Mang speaker men wow pajawan sagaro mut kesempatan wo baguk jalan suspend motor business so ketila ban iro choror Pagpaparo karyaman dalam ketiang nag-iisip limaw ay miscellaneous business to iro choror o yung matangulawi dahil pagpapatiyan po nag-iisip limaw. Kamu floor leader? Speaker yang kubura mulai dan sagar nan iro choror ayon kak pajawan ulianti memut kesempatan wo pajawan kapesi relevan le pajang jalan kalari kayu ye usai suges me punya suju ya sama jalan truk bukan Pein siap ya pilihan pajang jalan ye speaker municipal council ye honorable Holger Anton de Oronum speaker in Colonel Town ye Honorable Henry, Commissioner in PGA, Uralkan Koros Mabajang Child and Kalari men Pagita Child and Katkiyang Radio Labu-Labuan. Speaker Nagalagalaja Nan Urachoror men Pajawan Pleo Sagara Mot Kasambal Wajo Paki Uyata Kamagut Sama Child Ciapena choror wo jangka krere kuran pai me bani ititi niat sulai sakriu rekutri sakriau Pagpagtalo karyaman o sansyal me uya kubu choror wo panrere kuran pai me bani ititi niat o niya masin pangulawo masote ay kamelele me Soto mauang o imatangulawi sabi mo dahil kuya kaputoro at panrere-reran tayo o panititimiat. Kamu floor leader? Kalangan speaker kasabali jengol sekarang wow. Iman pasuan unyata karena betul bagi maluwa jengkak suspend order of business. Sepantara pan order of the day may standing committee report. Kuya karyaman per motion o? Pagpagtalo karyaman per sa pantala ng basic standing committee report. Dahil pagkatiyan po ng ASEC, the standing committee report, dahil po na sa chief clerk. Standing committee report from the V6AH Daily Live Legislature Bill number P by 609 from Committee on Education. Pwede report po na sa Committee on Education, ay ban po na sa Madam Chair, Leka. Kalaman, Mr. Speaker, amone banyang patro, Macam kita misalkan wow, engkau pacen sebelum ujian Ngilen. One can comment on Mr. Speaker, Floor Leader Hudson, Honorable Members of Koros na pacen,
Sabunchai Ruyabanen Rahnwet. Mem Patron Williampi, Sabu Committee on Education, or Turkey, Kadkadaur and Kak Supplemental Task, Planning Committee Report 407-22. Ariaman. Kadkadaur, Parliament, Enginkehlap, and Masan of Ben stamping of the report, then the PwuhngSu, the Legislature, corresponding to motion of Masan Ye, or Masan Isho, motion Pein of Kadkadaur, and Masan of Ben report. Madam Chair, Senator Leka. Kalangan Mr. Speaker, Nuwao Men Pwuhng Turkey Standing Committee Report number 407-22 and Kadkadaur Annexation Day. Kalangan. Kadkadaur Parliament, Kadkadaur, National Report, PwuhngSu, the Legislature, on next session day, November Monday. Corresponding to motion of Masan Ye, Pwuhng Masan Isho, motion Pein report what Kadkadaur on Monday. Committee. Standing to report number Bapkiwalula and Legislature, Legislature, Bill number Legislature and Legislature, Senator Enginkehlap Education. Kalangan Chief, Paper report what the Essential Committee on Education, I am clear for Madam Chair, Senator Leka. Kalangan Mr. Speaker, Kesa Bali Jumalwa. Member Pwuhng Williampi, Senator Committee on Education, or Turkey. Malwach and Kak Supplemental Standing Committee Report 409-22. Kadkadaur. Kadkadaur Parliament and Supplemental Report, PwuhngSu, the Legislature, corresponding to motion of Masan Ye, Pwuhng Masan Isho, motion Pein of Kadkadaur, and Masan of Ben report. Senator Leka. Thank you, Speaker. One more motion. Member Pwuhng Williampi, Senator Committee on Education, of Turkey Standing Committee Report number 408-22 and Kadkadaur Annexation Day. Kalangan. Mr. Speaker. Non-motion. Kadkadaur Parliament report what on Kadkadaur on next section day. Masan of Ben, Senator Matt. Kalangan kami. Ngayon salong ala. Mawa tungal sakar mishe kaipun inilang bahan kupuran inilap. Kaip ngayon inilap ang sabul magkati ang suksat. Patrang kami ang ninsagaran kaipun iwalap may patoya nilang. Tungal wangkan kami floor leader. Lukin lang siya o Honorable Senators Karos. Non-calorie tungal wala pan kupuran wasai showcase non-speaker ko o Israel kan mayang patunan calorie Israel may Pohnpei yang sabon material wilang naman Rahnwet nan tupson waikan Madam Chairman kagan kawawa tatama report buka kapantila Pujan kagan yang may bani ang utong to show suspe kalangan. Kalangan Senator Ned, Madam Chair, Senator Leka. Kalangan may Mr. Speaker ni Wow. Yung patron pakita ang Kadkadaur Annexation Day. Pagpagyo mo, Senator Ned. Masulan, Masan Ben. Pagpagmagdalang Kadkadaur report PwuhngSu, the Legislature, I can entertain motion. Corresponding to Kadkadaur, Masan Ye, Pwuhng Masan Isho, motion Pein or report what Kadkadaur on Monday. Standing with the report from the Bapkiwalula and Legislature, Legislature, Bill number Legislature and Legislature, Enginkehlap Finance. Kalangan. Pwede report what is ang Committee morning, Kaiban Bonus, Senator Joseph, the Chairman of the Committee on Finance. Kalangan ko may speaker mo ni Pain Pachoy ng pagkita yung kapatsyang sa karatahan kapung kay po ni Wow o Rahnwet mo po mo yan katiyag mo watu-watu kalalala ang wasakan mo po niya ng tukar
Kurutunan memuat tu cuma wang kumi, floor leader o honorable member kan korusi. Amelel, cuma war toro tak bermasa sukses pergi kerjaan kalari. Nanda tu korusi, yang pacar malam tu aku pun Rahnwet. Main speaker mentada sebelum komiti ya tahu kamu tu. Jalan kak tahu kata rapor standing committee report yang tetap tu oleh penyari sekalian. Tapi karya ni. Pertama karyaman jalan kerja dan masukan report PAP Kutua oleh penyari sekalian. Ukarus mengutul motion masa ni. Pwuhng masa ni so motion paitar Kadkadaur dan masukan report. Kamu Senator Joseph. Speaker bahan pacuan siang dia pacuan tapi nambaran komiti kan rembuk yang sawas. Speaker, standing committee report watch. Masing-masing ang kapulato nan lumuot kamatang ko sunod yung uwit dito sang obising katana. Sang nan sa pagmatsayin obising TNI te PMO. Paliw na kinapali. Munikan na kinapachosang ng kampak pagkakaw apali project. Obis mo. Obis mo. Pagkakit, mag-child kak. Kumulma ang speaker. Sapun. Yung report yun, masong-masong, and wakatala o amend sa ma-child PTA submission date. Kamataas ang option ka pinamela, option budget o finance. Niyal pagkakit, mag-child kak, and wakatasang deadline siyang January sa Plumaw. O child Legislature deadline ng KAPWARESOU sa Pwuhng. Para ba may speaker sa insal na tatawag mo uyar par meter nan par karus o bising kabinet at budget kung taki. Karaylan patawag ng budget at PTA ran silisa. Kabilihan sa uwa siya miya kamataan sa matyahin financial management regulation yun na siyang na regulation o kamamata sa'y kamanaman ka na deadline paan February sa Plumaw. Pagkat parang kanya ko sunod o regulation ay na eleta. Pag-watch, ang kakupureta o wakatala ko sunod na nungur, what deadline, and kakmagod siyang January sa Plumaw o patsulang February sa Plumaw. May oral ako mas kailangan ma-speak. Kailangan Senator Joseph, Hong Kawawa, Mabiayan, Beto, Masan ng News. Motion and close. Pagportado karyaman jalan rututi Masan ng report PAP Kutua oleh penyari sekalian. Korus mautu motion Masan Iyai. Pwuhng Masan Iso, motion paitar, Oipan entertain main motion. Korus mautu Thailand, sabel man kita, standing committee report PAP Kutua oleh penyari sekalian. Masan Iyai. Pwuhng Masan Iso, motion paitar, Rahnwet Kamanala, report PAP Kutua oleh penyari sekalian. Standing report number V6AH Legislature Pin number V6AH Enginkehlap Finance. Kailangan Chief, pag-report water Isang Committee in Finance, ay mempleo po na sa Senator Joseph, Chairman in Finance. Kailangan ko na speaker, misang mo chairman tada sa committee o kamagot ko mo at kasumpalwa chairman kakpokata kataro po masa ni standing committee report ng databo ko isang na penyari sa kriyaw. Kairong yan. Pagpagtaro karyaman, kailang kataro po report, paap ko yung isang na penyari sa kriyaw sa bulman kita. Korus mo ito motion o masa ni Pwuhng masa ni so motion pa itaro Kadkadaur ng masa na report. Senator Joseph. Kailangan ko ng speaker bahan pacuan sa piyata member kad may piliyang sa waso pasakan may bahan sa shire speaker report sama-sama kapulato ng lumuat kamatang ko sunod yung wito sang rin kapina siyang sama sa obisin TNI Ngilen obisin PMO na pali magunapali muni kan magunapatsoto kung kap we project ng Pohnpei. Nentuan obis watch pag-pagod jalan kap wakatala ko sunod yung kasanti muni na niya nan fiscal year na FY21 may sujuban patuon siya po. O kamanata yang sumata sala
Mas sabong begam da walikat sama, walinan sama. Dan kakapali tatog here. Kayong tatog project yung na waray laro, luwan project ko, payment tanan takot KAPWARESOU. O yung project kap na paluwag kung kamuran kak apalila wasan na rin PPN dyan wararay store siya ng parking lot sala real of walinan o niya naanaban tubso kay na paluwag pilanaan niya o pilpatsa na report watch kasaleta listing yun kasaleta siyang tubso taki patsa ng uwan sa dariyan nari iwan mo ni watch bayan pagpamiyan kap reprogramasang dan all others o kasalidiyang nananaan may pacuan kasaleta. Niyala po much my speaker. Allowance Senator Joseph Lonkawo of the Mayor, National Report. Motion and close debate. Paktar, Parliament motion. Paktar, Parliament, Tyler, Utington, National Report. Corresponding motion of National National motion Paitar. Tyler Tumitian, National Report, PAHREK, Legislature. Corresponding Tyler Supplement Report, National motion Paitar, Tyler Supplement Standing Committee Report, number PAHREK, Legislature, Rahnwet. The privilege speaker. Kamu Senator Edmond. Kami speaker ni tayong patrol ng kung floor. Yang ku cal correspondent kaptennya ng Enginkehlap mention Rahnwet. Itu yang ku wasai rail kami yang patrol ke. Ni speaker ni berita kalau dengan information mas sewelin tahu kota. All mana kami yang patrol dan kalari. Kailangan ng programa Senator Edmond. Media point of privilege. Masalara daan po na sa floor leader. Kailangan speaker sa manager sa karanawan. Bilang kajuan ng wata kamabot ng speaker o pagi legislature ko dyan suspend o drop business o katiya bali ng basic riyaw may unfinished business. Pagpapara karyaman dahil katiya ng basic riyaw may unfinished business. Pwede ang karyaman ng motion of katiya for unfinished business ng basic riyaw o daan po na sa chief floor. Standing report number Legislature, the Legislature resolution number FSMTC sang Ngilen education. Daan po na sa Madam Chair, Senator Leka. Kailangan din prominent Mr. Speaker, muli rin pacuan ito lagi sa college umaluag. Ay Mr. Speaker, pacuan muli yung Tisabul Committee on Education o PAHREK, Kadkadaur kak supplement kita standing committee number 406-22 o sabulman kita. Pagpapara karyaman dahil sa katiya ng standing committee report Pwuhng lebih sa kriya o sa bulman kita. Corresponding motion na sa Uyong masaliso motion Paitar o sa katiya ng standing committee report. Kami Senator Leka. Thank you, my Mr. Speaker. Standing Committee Report number 406-22, a big LR, resolution number 110-21. And Kaksan Salme, the report that we have in front of us, the Peace of Childhood Truth and CAPWARESOU 5, the establishment of Micronesian Career Technical Training Center to be held at former PATS. In Sansanan sa mga report, may sa mga Committee on Education, Pache Aluketo, Acting Secretary ng FSM Department of Education, Albert Arthur, Pacheng Witness, Miss Rachel Solomon, may committee
on February 22, 2022. And kaksansan me kusanupen reviving the career center at PATS. It's very beneficial for people of Pohnpei, especially our students. And kaksansan me non-report that there's a news sang congratulating Mr. Speaker. The science they allotted, not allotted, but me grant you quota 17.7 million when kakapaliyala tama science. Some committee and education will have the executive or will dame science resolution. Ibang patita, members in education, narakaksawas, naringkaksawas sa mission. Alangan mo sa Speaker. Kailangan sila Tindaka, Diadyo na sila Pwuhng, Speaker. Souwi, Senator Ned. Kailangan ng patrol nilong chairman ng committee and shop. Senator Ned, yung floor of Senator Ekman. Senator Ekman. Kailangan ko ng Charles Senator Ned. Ng resolution, sumusunod kalalayang President to Congress and kak sewaso kasamiti tatok ni PATS ay sunod kalapak wasakso ang mamamot sa palito uli lang sa upit na school ni PATS wala anya pa pang kasamiti ang programa wasaw ay small sansal prong talyan sabwo na PATS sa papaliyaso kasamala ini na Committee on Education lalawasaw ang kawawayan kacayin na isin na kilokilal po yung taliyasap. Ayaw na po ito na kalito kanila. Kailangan Speaker. Kailangan Senator Ekman, Senator Nakakamtak, sa wasi, ito naman. Kailangan, Mr. Speaker, kailanganin kami chairman in land for the question. Since I'm not so much I report the basis between Catholic Mission and Presidential National Government met with the Catholic Mission Secretariat. Kung saan pensa po tayo sa sansang witnesses, it's all been taken care of. Kailangan kampulagan to Senator Ekman. Speaker, ikarap niya kalaba ko. Yung national government na banit apaliwasaw, abang kahit itong ito. Ikarap niya kalaba ko, Speaker, yung natural wasakso, Catholic Mission na palito lang sa ukas. At palilasan mo kola, ay sugamit, iyapal pa wasakso. Iyo ito nga lang, duwawan. Kailangan niya masalagan report. Speaker. Kami Senator Ned. Ngayon patron, kailangan kiyang Senator Edman, chairman ng committee and shop, ay belkaprotong niya ay patron Ngilen floor. Kailangan kami, Senator Edman. Iran ka pa dapat dito. Kayo come up and Pwuhng Kokota and patch on in technical kasugul aban mawang FSMTC o abanagis kamalaw yala Pwuhng to ang Israel in Philippine kan the Miliki kan on pupokan and construction the dam of trail in Pohnpei kan kasugul yang o kaganut apapali. Karyaw nanpong banawat niya, nanpungan kanbahan kamarayan and FSM and DOE o PATS, the wasam chairman in South Syrer. O iman bilbado kairo itungal sa Kadkadaur
William did delegation in Matalimim, o Posha Kuburan Kaunin Way, Tuan Way, Matalimim, Ongin Kasamo program in Rahnwet, Ongin Way, Matalimim. Imet Yarla Yemen Patrol Sakar Gita, Makonang, and Patrol Yatakamit, Tyler Trinity Mash and Post, Supplement Kita report. Kapagtaro karoon tayo ng Trinitimasan ng report. Tapos wala na bunyan. Kaya sa kriyaw, karos mautong motion ng masa ni A. Huwag masa ni So, motion Pahrek. Una tayo ba ang totola iban? Pwuhng sa Senator Perez, wala nga patrang yakupurang Rahnwet. For record and reflect. Senator Perez yang patrang yakupurang Rahnwet. Speaker. Bigyan siya ng kajal maintain walang bahayang sumangilo bahayang yamaran yak ng 10% then AUTV transfer kan kabuo padang kuburukan kuburan kauna court kuburan mga sumang sa bulman Rahnwet walang kami speaker floor yang kan kurus legislature luar dia lapalakan dengan Vietnam ini berkurang banget sudah pada orang isu orang melakukan siasat itu motion ini itu saya bersyukur ini pada itu acuan acuan concern a bit sharp we have modern person relation then Enginkehlap nanti tayo sa yan baron school tanong school untuk baron may school batch may samtiyang service may grade Jesuit kang grade sa bulman ki siya baron na kawalin tayo sa buya puso ibaron na school kang puita wasa nga ba ang news? Kadek ng Pohnpei, kadek sa ng Pohnpei, jalan suwat. May sitaban sa pula. Ay iba din ito ang chairman o concern kay iyaw ito kay panmaw van kamawilay regan isang iyaway senator dead. In the long run, may iyang balipaduan. Ibaron may chairman kabanbala macam ban kabut sangran ciyo to macam Rahnwet ko karbo. Imantan kamji sa banda yang pateng bu. Pwede bit sa o dalwangin na dahil man bumbu sama to yang mo ko polipi. Liyo sa o iyong ini baruan berpilih tuan chairman induction dengan sebagai rekan Rahnwet. Kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Perez, biar masa depan report Papua oleh penyiar Legislature. Speaker. Chancel Mukhtar itu masa depan. Kalau tak ada Kadkadaur ipan entertain motion. Korus mau tayo utung sabal main kita report Papua oleh penyiar Legislature masa ni uang masa ni show motion Pahrek atau sabal main kita report Papua oleh penyiar Legislature Rahnwet. Boleh Speaker mohon macam ban Kadkadaur de bazola mo ay man pagdadag jalan ka kasamo sa macam Kadkadaur ng Pohnpei yang rupol wait holbo yung labon. Kalangan leader kabla kamkat pada yang yakupur Rahnwet. Kami leader Speaker mo ang man blow siguro mo kasambal mo sa pagjalan suspend order o ketiya bali bill calendar ng V6AH. Pagpapara kalangan talang katiyan ng V6AH yung calendar o inaban ngayon sa patutiyan sa katiyan ng V6AH o iban po na sa chief clerk. Legislature Bill number 3 sa kwalulang V6AH Legislature Draft 20 Bill for an Act amending Section 3-60 of
Stay Law Number 10L/64/21, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2022 and for other purposes, uni Kairong from Saklang Watawat. Bagi kamutan ko sa network sang committee Finance, ay baan po na sa Chairman in Finance, Senator Joseph. Kalakanan kong main speaker man biyata yung pamukot challenge kak. Pagkatao katarapan na asa ni kamatang ko sa netmen peslubur yung sa kwalo lapin niya rin sa kriyaw o kadlanan kem sa klan watawat. Pagpagtara karyaman kailan katlanan, masa na bang kalamatan ko silip kriyaw sa kwalo lapin niya rin sa kriyaw o karyaw o kem sa klan watawat. Koros mo ito motion o masa ni Pwuhng masa ni show, motion pa ita, o tayo kat ng masa na bang kamutan ko sa net. Kami, Senator Joseph. Kalakanan kong main speaker o mansiyang diyo yay cumal sa karmisip kan kuren bumotong sip pwede niya minority report yung napit kamatang ko sa netwatch sa ngaman memberin committee yan muni nakasaleta irekay na may committee ananan tulaw kamelito mumot may europukats kung yan kailan nasa ni ay mag-aaral tayo nung yata yung panagot. Kamatang ko sa network and pluri committee. Committee ang kaktulaw, check. Irekay yung magpatunan minority report o kapareto ang Souwi. Ikaw yung motion. Pagpagtara karyaman challenge kapantela, watawat karyaw, pagpagtalo karyaman challenge kapantela, takaprelang, Committee in Finance, kamutaan ko sila silip kuriyo sa kwalo, lapiniagay sa kriyaw, o ikirakan masansal sa Chairman in Finance. Karos mo ito motion na masa ni Yay, yung masa ni So, motion pa itar o kapurpulangan Committee in Finance. Legislature Bill Number P. Walisaktuala and Walisaktuya LD1 a bill for an act amending Section 1-108 of Title 11 of the Pohnpei Code relative to the time of presentation of the Pohnpei budget and for other purposes on what KU. Kamutaan ko sa network, reported sa Committee in Finance, ay baan po na sa Chairman in Finance, Senator Joseph. Kalakanan ko may speaker mo ni Iban Pacho ay naniyang Pachuan Pohnpei Kachtian sa Punmachail Katana Honorable Rito Oliver. May speaker Iban uyata yung kamagot challenge ka katla o nasa ni makonya nga katsiyan ang watawat kayo kamatapos yung ng period ko alisag tuwa na pinyari sa kriyaw. Tagtariyan. Pagpagtara karyaman challenge katsiyan ang nasa na ben kamutaan ko sa netriyot ko, wali sa tuwa, na pinagiging sa kriyaw, o sa bulman kita. Karos mo ito motion na masa ni Yay, o masa ni So, motion pa ita, o tayo kat ng masa ni Pein. Kamutaan ko sa net. Kami, Senator Joseph. Kailangan na kung may speaker, Yay, ko sa netwatch, maluwa ka tala. Deadline ng submission ng CPA at PTA, siyang January sa lumaw, o si kailangan February sa lumaw. Kailangan may speaker. Kailangan din kawewe sang Senator Joseph. Dito masa na bang Motion and class debate. pagpagtara kayo ng challenge utility, masa na bang kamutaan ko sa net, karos mo ito motion na masa ni Yay, uwa masa ni So, motion pa itar, karos mo itong challenge sa bulman kita, kamutaan ko sa net, riyad ko alisag tuwa, o labinyari sa kriyaw, LT1, kung watawat kayo, masa ni Yay, uwang masa ni So. Motion pa itarag tayo sa bulman kita, kaumutan ko sa network. Watawat kayo. Legislature Bill Number Silipiri sa Kumala and Secretarial Legislature Draft 2 of the Act amending Section 3-10D of Stele Number 10L/32-20, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2021 and for other purposes. Watawat kayo. Kailangan Chief Clerk, member na sa Senator Joseph.
Kailangan ko na speaker ni wow karakaragan ng piliw kamagot kumimot kasumpal wa challenge kakpokata kataro po nasa ni kamatamo sunod ng Legislature sa mga level sa Kriyaw pagarian. Pagpagtalo karyaman challenge kagdanan masa na ben kamatamo ko sa Legislature sa Kriyaw level sa Kriyaw LT1 koros mautu motion masa ni ay uwang masa ni so motion Pein itakat nan masa na ben kamatamo ko sunod. Kailangan ko na speaker kamatamo sunod watch siyong memuat ang kap kecikiyang pupurong ukit-kailangan ko sa natintarang muli ang riyak-riyak sa ko napitata muli kan makumkasanti sa pagmacail tali JPM lo napatsukan obisin TNI ren ka kamagdasang uwan muli yung mapatpatsod uwan sala tuwalop ko yan ang lumakit sangtan Pwuhng chun totongkan o patsodiyang nananaan chororkan nauyawi kita nintuan niya sansanan reports ang kakapali o paila project yun na nagir tanan takit tabukiyisip o yata sa pagmarail pasaan Pein stosa sala riyanan walupit tuwaysa ko tubuso totoo kananap kasambal kay miyanan paluon muni chala riyanan pan pachoto ko na pali yay much my speaker Medyo masih pagkakalo karyaman tayo natingti masih ben kamutan ko sa slip ko sa klibaw lebinyal sa kriyaw LT1 koros mo to motion masih ni uwo masih ni show motion Pein tayo natingti masih ben koros mo to tayo sa balman kita masih ni uwang masa ni show motion Pein tayo sa balman kita report kamutan ko sa slip ko sa klibaw lebinyal sa kriyaw LT1 o matawat Kairong Leader Jaga komal ma speaker. pagpagyaw tayo ng komalti o tayo bang komalti mas Kalangan ko mo speaker regional secretary wow ang kakpat pachoche sang ni wa open na magchal sa bulman ki men pachon siguro mo ko siyang balwo cho pag chalang kak komal di sang nanong yakupur sa bahal pena niat utang pagpagtaro karyaman tayo komalti Rahnwet o sa bahal pananiyat koros mo utung motion masa ni Nguang macam iso motion Pein rok try komal tisangan dan buya kupur tororwat o pan sa palpenaniat kalau kecak.